You're listening to PMN Tonga with John Pulu. Whakatulo watu si o to ofa pia malo mo e lau maari a hou eiki pia mo lere e kakai funua. A koe mo meniti koula koe ni o ko taritari fie ai sea ai whalearea o Tonga ko Lord Fakafanua o kua i he fonuani i Aotearoa o kua mea mai ai Interview-Nopele i he line telefoni he mo meniti koe ni. Si o to ofa malo e lau maari e Lord Fakafanua. Mata lava, Tione. Taritari fie koe. Pita ke ukau le demo koe he whiawhi. Kore whamare more atu pe ko lawe i pe o ko lahi au pito ai whatongia wheitu una ka ko maua loto fia pito i ho o lava ke kauwhakataha pia mo kakai whunua i he whunuani pia pe whuk meni ihu nau mea mai mei toa pure anga. Ko tuku mai whoki ane whiawhi ai ngahi o ngongo mei Tonga me he pure anga. Ka taki pe mua e Lord Fakafanua o mi peha o mea whekau aki pia mo ngahi o ngongo whakamui taha me he pure anga Tonga whekau aki pia mo tuunga o ku iai ai whunua. Malo o pito. Ano pito, son problema koe toki mau mai ne whetutaki me Tonga, whekau aki pia mo hapai. O ku no pito e pensini mo ti solo ki he to iai ha pensini hapai. Ko Tonga tapu, ko ukonga pe Tonga tapu ku mo ue uhila. Ko si hanga he pure anga o designate ai Queen Charlotte Wharf. Koe wheitu ui e tu uta mai ki ai ngahi tokoni koni ku o mai me muri. Koe tāno koni he vai, koe pesete whānoa ai vai ko tesi koni he vai tupu o ku unsafe. Pakone tu tai miniu whai whengau e aki pa me tau kau hoa ngau koni minu sila mo Australia ke whengai ke whakarelei ai tau vai tupu koe hui ko whangataa koe ne mao koe vai merie me he ash cloud koe ne hanga wesia i tau ato koe i Tonga. Uia. Koe kono whakahauwhi koe ni e ni ihi koe ni i atata mango mo whanoi e he kautau marui koe ni e ne awhio o ku loro Tonga whakahoko i he taimin. Koe hiu kike toi ha whare i he ngahi motu koe ni. Pa koe anga koe tuku koe ni malawakapuna, loro Tonga ngau kautau marui ne awhio. Ke whakamaa ai mawapuna kai lava ke tu uta atu ngahi wakatau koe ni Australia mo nusila o ke ngahi supplier te mau i tau kainga. Ai ke whakaamu koe ngau koe ni la whakakato apo. Kuia. Ke whakamaria i ngau koe ia apompongi pa mo awhalai te mo tōnaki. Interview-Nopele ukai foki ai whakaamu ke whakahoko hawhonga whetu utaki i he whengawe aki ai Digicel bea moe One Talk. Ka taki pe mua o whai mai hao mea ki he tuunga o kuiai ai se vesi koe ni. Tenga lava mua o miha ki i o ngongo pe kuai ha whaunga o ku lava e whakapapau mai e lava o whai ha whetu utaki. Ka taki pe Interview-Nopele. Ai koe ngahi mea ngau koe nina nao whaingata ia hono fotu ko hi koe ash cloud nai whawhepakia moe tisi koe ni satellite. Kuia. Pa nao whenga peke loko mai ngahi mea ngau e me tonga tapu o tātānaki peke whengai ke lava o whamo uiha whainga connection ki muri. Pa nai au meke aho ni ngari koe one way pe ai telefoni o lava i he kautaha Digicel. Ai koe tātu o lava kau kike lava ke ongo mai anau tolu me Tonga. Ka koe milk sai, koe ngahi mea ngau koe tene hanga o Sorowai te lava toko ni, paparema koe ni e whakaheka ati he whakakou amanake tu utat me Usila ta mo Australia. I he whengau e aki pa mo e kautaha Telstra a Australia. Ai ko nau tōu nau one Digicel koe Tonga. Ta mo e whetokone aki pa mo e spark koe ni i Usila ni na nau whawhanga maria i nau ngahi ngā ue satellite. Ke tokoni ke whengai ke hoko mai te tūtaki me Tonga. Koe tūngai uiai koe ni ai ngau ki he satellite koe ngau koe ki he kei polo. Hange peo ngai whamatala koe nai au koe ki mua motuhia kei polo ki he international law. Pepefo ke kei polo koe ku lele tomisiki ki hapai. Ta koe waka koe kene ngahi ki he kautaha. O Tonga tu e wakaia i Papua New Guinea. Ka koe ngā ue kou whahoko he kautaha tai minit na whemau ke
ke whawhola e waka ki ha moa, koe ngai mea nau koe ke tong kei polo ki ha moa he taimin. Patoki o hifo mi ha moa, o mahalo e aho fito na ngau koe ki stahi ke whakarebe i kei polo international. Koe news pen na tok ma mami te nima ko hiri. Koe pure anga ha moa na o whiawhia ki na hanga whawhainga maari e. Ai ngau e koe whema ki whahoko ki he waka koe kei polo ke whainga fua hatau. Koe ngau e haki ai tonga kei polo i he kaha uwa venpe. Ngari mahalo e wike ua pe tolu. Me tai nini. Na toi ha fetu taki ke frausia ki peta eta polo kalama ka taki pe lo whakafanua me he eikpare mia pe o kua hangahi o ngongo whikau aki pa moena awhiwhio? I kai teke ke maha o ngongo whikau aki pa moe pare mia. Na e whaipe whainga ke u au ki hene satellite phone ane nai kau teke ke lava o connect ki ai. Ai whaingata o pita fetu taki. Ko ngahi fetu taku wha o katai mini wha hope e haikom Australia mo haikom New Zealand. Te ngau e nau ngahi emaili. E ku whaithinga e wha awhi a pito mo kau ngā whanua ka Australia mo New Zealand. Na toi ha mea e Lord Whakafanua ke whema o ke mea mai ake ke whakamāpōpa ki pēta ki i polokalama nou koe ni? Koe mahalo koe whamatala whamui pe mi he kau ngau e koe ni i Tonga. O ku ngari e lahi wesia ai ngowe. Pea koe whamatara ko mak mea nau tolu. Nai osi mea ngepehe ek pare mia e whaipe hono toka ngai ki nau tolu. Ai kone tūk he taimini, koe ngai se mau viviri koe ki Tonga, koe vai, koe tisola mo tensini, mo mea kai. Whamalo lahi atu Lord Whawhanua au kua loto hounga o pito ai polokalama PMN Tonga i he kaumai ai wheitu una o omi ai whakai ki he o kua au ke mea tonu whoki heni i Aotearoa pe au ke mau ai whaunga whetu utaki ai ki he Pureanga Tonga ke omi hanga hi o ngongo pe whawhiawhia e malawa ke whaihatokoni i he whaunga whakawawawtaha he koena e lawa ke whakahoko ai whetu utaki i he ngahi hoa pe ka hau vave mai. Kau whamalo la hea tu e kau mai whetu una he polo kalama o e whiawhini. Malo au pito. Malo pito ma whangamari John Paul. Hou e ke pia